bagara. Kaixo lankide, lan osasunaren alorrean, arrisku psikosozialetan arreta berezia jarri nahi dugu LAB sindikatutik. Badakizute, azken boladan, Osakidetzaren kudeaketa oso txarra izan dela eta horrek eragina izaten du langileengan. Bai lan karga dela medio, bai langile falta, lehen arretan kolapsoa, horre guztiak langileen osasunengan eragina egiten du eta arrisku psikosozialak areagotuz. Horregatik, labetikan exigituko diogu Osakidetzari arrisku psikosozialen ebaluaketak egitera. Bai, eta neurriak hartzera hoien ebaluaketak ikusi ondoren. Ezi batzuetan, jada lortu dugu. ¿Y las mutuas qué, José? Pues las mutuas, como sabemos, son empresas privadas que trabajan con dinero público, las cuales no tienen en cuenta las enfermedades psicosociales ni las musculoesqueléticas, de las cuales en Osakidetza, como bien sabemos, ¿quién no ha sufrido un episodio de estos? Así es. Eta horregatikan, Osakidetza enpresa autoaseguratzaile izatea aldarrikatzen jarraituko dugu. Laneko mediku, erizain, baita prebentzio taldea dakagu. Zertarako mutua pribatu bat kontratatu. Garbi esango dugu, langileen osasuna ez da negozioa. Como todos sabemos, últimamente ha habido un aumento de agresiones tanto físicas como verbales, todo debido a la mala gestión de Osakidetza, a las cargas de trabajo, a las listas de espera tanto en especializada como en la primaria, por lo cual Osakidetza tiene algo que decir en todo esto, ¿no? Bai, horrekin gu kanpaina bat abian jarri genuen eta jarraitzen dugu kanpainarekin karpeta gorria lanpostu guztietan era fisikoan edukiz. Lanean ari gara, lanean jarraituko dugu eta oztopo eta traba guztien gainetikan langileen osasuna defendatuko dugu. Egizu bat laben proiektuarekin.